Ka Sorkar Jela ha kasisat jain kala perbna banadu kasiningkong kata ha kasau tarik jemang on penjun surno eka curfew menski bat kan sedang biang pat nadu ka nyo beji menmiat hadu nyo beji mestap ha kaju opo lapun menaru banadu katai kasingi sau tarik hi on ailat ben pleno i dukan kiat neki wine store. Ka curfew kabedai apo ka Shillong agglomeration lani ha urban area ka bagi juplong ni judon ka curfew pro sisngi te menta nadu ka siningkong ngin live no yaka menski tenrekat kum ka guidelines jong ka Ministry of Home Affairs ka curfew kan long tang menmit nadu nyau beje menmit hadu nyau beje menstep kabahap hapo sor Shillong ka curfew kan long menmit kabamut nyau beje janmit hadu nyau beje menstep sakawai karai kabing lasim menne hapo ka review meeting kalong ba ya ki wine store nadu las nginengkong ngin pleno hapo ka jela mekalaya jongi baro ya ki protocols ya ki details baro ngila IT ha ka district administration bakin work out kumno ban pentrekam ya kene karai na kaliang jong pesorka.